Alhamdulillah dek toga gati manaling nga panitia kada agay bahas jadi ya menibawang lagi gitu kau ang kedua aga-aga marepa ipau tapi di napada yan narito taufik si bawa hidayah. Makanya itu ketemu carama maka daki wabillahi taufik wal hidayah. Jadi dia nang ketemu kali ngatau maka da wabillahil hidayah wat taufik. Tulilayole wabillahi taufik wal hidayah. Ya kumakadai taufik berarti petunjuk. Ya kumakadai hidayah berarti tuntunan. Betunganna ijagai. Jadi ia rupa disengengi termasuk taufik. Tapi belum tentu menjadi hidayah. Jadi angka tu tahu pak napa lah pak dong ngitam sih tapi nalupa baca ikut tamu. Napa lah napa lah kada Allahumma tahli abwaab rahmatika. Napa lah ku masuk boleh masih ya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tapi dia ni ngerang ni konoloi. Jadi bedanya ya dua agama ya kumakadai hidayah yunrong yu kupong Allah Ta'ala. Betungan na yunrong ni pamasewe. Yami kumakadai taufik berarti petunjuk. Pada kumakutana tak kada kinder masjid Nurul Hidayah makada oh ya kumuliwang masjid aku tuwat tay pamulangnya akan rukong kali korang berarti itu adalah taufik petunjuk. Tapi aku makada kak kinder masjid Nurul Hidayah makada milawan tarak kilokor itu adalah hidayah. Jadi ia ko bialengi hidayah tasik dia tahu ijagai ukupong Allah Ta'ala. Ia rupa disengangi petunjuk ni. Jadi aja tak kada ia ko macai tahu makanja ni pak dongan na salama ni de. Aja tak kada ia tahu macai itu salama ni. De gaga tahu pak de nisangi makada ia kuiput ja oli loka bungi. Tapi magi nang kamu patau na buah oli loka. Padahal ni samana kada malang mau pujai karena itu di luar dari kemampuan kita. Jadi ia rupa doang ngepa pakuraga milori punge untuk milau asalamakan. Tapi kadang kala pun Allah Ta'ala pun kagaga ilau tanne ia rona lengi napasisele. Pada kong kanana milau piso siru minalengi. Pak maka dia ko lengi piso nira imatu imana. Ia ko siru walengi dena bahaya. Maku mati itu pun Allah Ta'ala. Tulim milau kamaki oto na motor minalengi aja tamacai. Apa oto kamana lengi na salingkulah kaita. Kamakiro. Jadi okoni monro agama ewe na dena wadding tuman nawa-nawa sipali betungan na ada makada dena wadding inawa-nawa imajapo Allah Ta'ala makada majik na lewi lau lian na lenga dena wadding dena tu ampai ko tu pura masampaja tu dibaca subhanallah maha suci Allah betungan na ipacingi wipong Allah Ta'ala poliri pan nawa-nawa majai aja takada ina magi aja nang kapesa katau makotu tuli masampajamwa magi aja nan ribalawa seku angkat ya rolanu de nang kana sampajang magi aja na tuli upase aja magi wadi jaji dupa tapi de na baraka talua na nallo salamana yo pui di de na mega tadupa tapi mancipaka pala korang ya nakta de tu ni risapa ya sange baraka ya jadi na wadi tasi di aspek na onronna na taro po ng Allah Ta'ala barakain na rusinin na rupa tawe o taulino mo o kuy nabit tamaluto-luto onronna na taro barakain jadi ya komelo ki lolong barakain curito nga ni nabita curito nga ni tapi ka deto tu ni rulle mas curito nga maka dia curi manang deto betungan na ya sange tu macio ya kong katau mangoto ite na tumalala to macio matosan na
yo lo mitel letu. Ya dia sange pak macu de to nak ada ya kacuri nabi tayule pada si sama kada sama de dulu. Pak ko nabi ta melo ta curi. Iya na dia na tinro nabi ta ko dia na baca an-surah ko pre masa pejangisa. An-surah na baca surah Yasin, surah Ar-Rahman, suratul Mulk, kemudian suratul Kahfi, kemudian na baca suratul Waqiah. Na baca ro an-surah na baca nabi ta na koliu moto ni masa pejampan ni ro arwajan na dapi subuh. Purek basubuh tay napai liu-liu nabita apa napai istirahat pak dia nang kena tindra si wani jadi tapi dia tahu don cocok ya curi ropa apa dia agak tahu ko pure masuk peja sunat subuh angka gak tahu ko masigi tak ko pure masuk peja sunat subuh liu ko karpe ya cairi ko liu makar maja nang katawa tindra ko masigi padahal nabita ya napura masuk peja sunat liu nang kaguli di mana liu jadi sunnah ya ro tapi makalala ya curi makoko panang kata lo makana magaje na pelo masigi betimre itu pura pi masa peja sunah subuh pura ni basubuh ta itu masa peja sunah subuh liu-liu inabita meteta meto palawangan na ya tuwat ke yana tu ampai pakai moki jangi kama pada piri 12 ko sampeja sunah subuh 15 gimana 12 makan jala ada ko purek batai 12 menit malampe-lampe waktu nate masih kiri pak ukun itu onro makan jatuh ngatong milau dong apa dua kelompok malaikat si runtuk malaikat jaga waktu nawani siba jaga asoy angkanya kutuno jaga asoy si runtuk ada petugas na Pertamina ya koelei petugas wani siba petugas asoy si runtuk ikoelei makomati itu malaikat yang menjaga langit dan bumi menjaga bumi di siang hari angka memang nino yana tu ampai ko macawe subuh no iya tu malaikat yana tu namoni manu itu ampai maka dan nabi taya ko ayam jantang berko batongan namoni manu laye de tu na watu sambara non rimoni ate sidi onron naton no malaikat seperti ke malam melo i mangaribi monito tu melo isubu monito nasaba na itamiti malaikat karena cahaya malensa mata ayam bisa melihat cahaya putih. Ia tahu deh. Nah, taliti tahu ahli ko Amerika maka dia memang toro lensa na manue mata na manue naulen nita cahaya putih. Ia tahu deh. Jadi semeto malaikat yana tu nakal nabita ya kong kamanu moni illa udahko. Kasaba magay malaikat tu naita. Ya mikuasu mak boka setan. Jadi nang kataw lalo na bokai ase setan itu. Aja mau tersinggung. Jadi kemudian ukui nabi tamunro puncak na barakah. Wassarafa wad darajata aliyatan rafi'a wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tuflihul mi'ad. Innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Laqad innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah sebab ternyata sininna kemuliaannya kau tahu mo nabi tanun roy. Tapi iya ro nabi tadi na melo masang na lenyo makna. Iya na melo bahas ya. Iya ro nabi ta nasa parngi lalang pekui cara na umak na istimewa. Yang pe makadaka asli nama tu ye supaya yakin makada makanjak mo je pe lelang salah makan pak maka je pe ga tau cede neraka tapi dia toga go kodi cede tamaraka padahal kotomelo mak bicara pamase makumen idi tonga manimatu kotame ranaka ina makundrutongan makuye iya ro nabi tak nilawi puang aja nama lampe umur numak satu permintaannya nabi aja nama lampe aja nama tatu aja nama tatu aja tapapa dari umat na nabi tayolo nabi yolo umat na nabi Musa umat na nabi Isa umat na nabi Ibrahim aja tapakir umatku ya umat na nabi Isa angkasi asiraratu na tau mumuruna umat na nabi Musa angkasi 1500 tau mumuruna bayangkan ni kung katau pak sisa 500 tau mumuruna na paboto ina de tapaboto tapaharap
Pak, may tanapa caw. Iya na nilaw na bitah. Aja na namalampi umurok na umakku ya. Iya na tunah kada na bitah likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati bayna sittina wa sab'in. Iya ria umakku antara 60-70 tahun. Iya na ro. Aja na namalampi lah dak puang. Anna na 10 na 70. Iya na ro mega mukulayang. Iya. Jadi kung kataw mati na dati ni anak pulo na tong umurok na namate makadaya janji na mematona na bitah. Jadi ya ini tomato aku nadapi na 50 sera ang tengah tani je. Ang tengah tani Pak. Nadapi itu Pak dong. Betul kan nabita mematohan milawi aja na malampi pun. Jadi yang kataw keluarga tak mate nadapi anak pulo na tong umurok na namate. Gang kapitu pulo aja tamasara nyawa. Maka nabita mematona milawi. Jadi maku itu aja tamasara. Maka dewi mati lah kaiku 50 60 na taong umurok na aja na tamasara. Pangilawan na nabita. Ni kato to nasa mati mandada ustaz padahal 50 ni tau to nasa mati mandada. Sa ni mati mandada sila lo na jaji na mati. Iya ko 50 ni tau to nasa ni mati mandada di mati mandada itu na makanan tatu. Itu jadi nah iya. Kemudian nilawi na bitta na sabak mapunco umurok na. Tapi makadai na bitta puang. Ajak lalu tapapadai pahalana nabi mak dioloi umakku. Na sabak rogi ang apa tu. Ya to na mapunco, ya to na cendek. Muhammad. Makadai puang Allah Ta'ala. Taruh ni Pek Muhammad. Pangilaw no. Pangilauan na nabitta. Ang kecil di nabi asan na nabi Syam'un. Maka daki di ko pilih barai Samsung. Ya setita pilih na to. Pilih na Samsung. Atua roa ni mga karaja watak kalena itu Nabi Syam'un asan na. Syam'un itu tau mamusu mewai kapere lebih sisak butong mamusu. Iya ro sanjatana tanya bangkung bangin na kaladaya bagi bembala katau makada rahang unta. Nala bangkung tapi dega ga umak na jadi inami de to siaga nak gurun na de dia nang kau stas dega nak gurun na tuai anggota na je Nabi Syam'un iya itu kulilau tungka mi dega ga tu dega tau mena cara mai betul kan nak lena tu mi berjua jadi dinah de nang kadang ngoli-ngoli kada loko me mubalika karo pesantren ibangun ang kajik roga ga me pada ceng de nang ngoli ina alena mi iya ko wani mas sampaja sampajan na. Iya ko soy mapuasa tapi itu 5 musuh. Nabi Syam'un asanna. Maka laki di Samsung. Mati ya Nabi we maka day nabitta tau pakanjak na ibadah na it asos mapuasa wani matahajud napa mamusu berjihad maka day nabitta. Wat di gapot talengi umakku amalak wat di ngekalayar itu tandri ng pangilawan na nabitta. Wadinge kala ya ro pa umak aku mapunco umuruk na kasi alengi apa makadai po nga Allah tarang wali Muhammad iya na tunang kayasang malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin nakalay on na iya na tu ya lengi Lailatul Qadar itu satu yang kedua makadai nabitta Nabi Adam pun tak dampengi dosana namaku maniatas salanar aliti kasi umakku ya roh maka dari pun Allah Ta'ala suruh di macur di kuasana yan na tunang kayasan kuasa muti 10 telu 10 pa 10 lima umpo na ulang ni katong mali 10 pa 10 lima 10 umpo na ulang ni yan na riasa kuasa muti ayamul bid asan na talung ngasori patangana ulang ni jadi umpo ulam mireke iyaro Nabi Adam waktu na yatin para lokolino inak mabolong manang ihalelena olina Nabi Adam tu iya kanukwewe kanuku jadi sinin na olina Nabi Adam tu kanuku itu ampai dia nato inamo pak nulega to namo to iku kanuku iya na tu napake daleki kong Allah Ta'ala olina Nabi Adam itu ampai ke kanuku tak apa iya tu kan uku oli matopa cuma pole lalang nyuk ko he
Ulima to iya na ulina Nabi Adam nala tu Pak Bura to material maka dia komelo kominu bacangi salawa na pamupau maka dia papap kedale na pengalata alkohol Nabi Adam wala Pak Bura na pamuinu ya kongkar racunnya itu kagak dia nak kandre Pak disangan na patamay tahu dia itu nak kandre Pak iya tu papa kedale na Nabi Adam ya. Jadi itu papa napa guru ngatu tomato riolo sebenarnya kalau kita pandita napa curu ipak indok liman nako mimin wepel lah yo putih di makan guru napa curu ne na rasa-rasa kapa mapel kamah edo yero termasuk itu mah kada alai Pak Bura yaitu agi-agian rian Pak Bura yang itu ke Pak Bura dia nama diliwa mandreki bembe tapi Pak Bura na pasurang ita na subembe yo pwede ko masu na bebe na sa matahan si cakong tapa cakon na naman ni pananre gitu gere de maka itu pandita ali Pak Bura ang katau pandita oleh masere uki masere mako pamon romopai na Pak Guru ngangi oko guru ta Dr. Hamzah sebab muridna Dr. Hamzah manaiya kodanga jadi letek ni agak Pak disangange lokuya si runtu ka aku iriang tawi te daku oi galak pamandre bembe yo stase tungan nama kadaka nandre bembe de kan ayo si salah lau kabi makadaka kang kaga Pak dongan aku to mandre gaga na den si salah apa makadai angka guru ko masere ahli fikih dan ahli tasawuf nah Pak Guronan maka dari sini na tu sewa-sewa puluhkum menemui Nurul Muhammad. Puluhkum itu Nabi tah. Makanya likulli syai'in min Nurul Muhammad. Bembe itu ipancaji puluhkum Nurul Muhammad. Nur nama tu Nabi tah boleh. Iku puluhkum atoko. Dia na mungkin maka solah ko si runti pada nur. Iya na rumo pakai komikom man. Podangi maka dia gagaya puluh Nurul Muhammad ipancaji puluh kumatok kak Nurul Muhammad tamu ko si runtu mencaji Pak Bura ya bismillah ni napa masalah walaupun nabi jangan tu nang katau mimau yolo napa na baca salawat nabi tanapa nandre maka da andri alusukna dena solangi ko kasana ya naro nak kada alai Pak Bura tapi itu ko Pak Bura dia nawa diliwa andri alasan nalai Pak Bura nandre 5 peneh makom itu de Pak bicara lagi atau memandre bembe ta coba-coba moi melo mandre gaga atau si salah iya to na rona Pak Guru nga biasa guru tak biasa na lalo makada iya tu kong kagaga na alergi balerakko ki nasu iya ko tunu balerakko ne wasi salah tunu ni balerakko napa musuruh baca napa musuruh mandre kaja ni itu ya ku udang nasumi udang suruh bacanya tu napa mandre paja ni dia nak nata cuma rina Papa Guru napa pandritai jadi lau pasam ya gitu kemudian itu mak bicara keutamaan nak maka dia rona bitan ni lau mematoi aja nata pala pelapirang apalana Nabi Adam waktu suruh mak puasa Pak hari pertama bagi telu watak kalina maputih apa mabulumana ngalilena sisa na mapuasa si bagi talun na si maputih mapuasa si talungas so maputih mana ngalilena ipacingi ni dosana maka day nabita nigi tau mapuasangi talungas so lalan na si ulange dinariya saya saumin ayamil bidi paday ko mapuasa si ulap buju iya jadi tomatau ku makura-kura jamange na kos-kos ni no Pak iya na tiasan umur makonco tapi mak baraka mega Pak mega idi mani bawang apa angka mana motu turunan ibadah maka da ya de ule mapuasa sunnah ustaz tapi aku pas sidak dia ko sumbang kura-kura mo kala ka alhamdulillah sumbang apa angka mana turunan sakka wajib pas sidak kai sunnah sampajang yang kawaji engka sunnana haji wajib umrah sunnana sahada wajib salawat sunnana jadi yang kemana tuturunana jadi aja tak ada magai nabi tamito milo yang itu makana angka tu ibadah sanrelok kumana mupu Allah taala
tapi angka ibadah puang Allah Ta'ala patentui barakak na rewalok kalian. Istilahnya alien nama itu motor mana ngero. Tapi angka ibadah nabita yonroi mapasandre. Puang ngeme matuk pasandre lokwi nabita. Ia nanti nak kada sunnah. Itu ia kewaji perintah puang langsung. Padahal namanya sunnah perintah puang to cuma kami nabita ya pengakuan. Unrulak na puang Allah Ta'ala puji nabita. Pada kuidi kong kaparenta mah kada angka tahu koko tu alena tu. Iya na po Allah Ta'ala. Nabita, yung roy magpasandre. Ito na kada sunnah. Puasa sunnah. Ang kapuasa paralulo. Kung puasa paralulo, kapuasa ramalang. Waji. Puasa sunnah, saning kamis. O pinabita ya pasandresan. Tapi lagi lang kumanamoy po. Cuma nabita bi pangawin. Daro? Apa, ang kataw magala mapuasa. Ya ko puasa magala. Nabusul masumba seke pagah. Kami tu makuha. Di nang kena ilaw si sumbangan tay tak dek je. Apa angka kali-kali na nasang maga je nang katawe melo yalen na di lagi tak kena. Jadi tapi aja tahu ja itu ko masih mas sumbang. Apa angka to na kapo ya tu angka to kalabihan na lihat ti hayaleng ko pong Allah Taala maka datongan ni de manang kamuruntu ka mas sumbang. Tapi ya ko puasa dia mulai kalah. Nah, kita makan tu. Jadi dia tu tinawat ding dia capak pada terupa tahu. Pada di makan pada mustase maka dah syukur ibadah mustase dia agama kuat. Pada kekurangan tak dia tu gagah. Manusia itu penuh dengan kekurangan. Kemudian ia naronilau nabita. Ini penting tak ketani masa. Kunimatu monro keyakinan. Maka dia nabita. Alengi hadiah umatku. Kuangi. Ia ko sampajang. Angka sampajang pak. Palawangan na mga ribi isay. Marepa urampe. Dena mariga upakoling. Sampaja sunna awabin asan na. Ia tapura mas sampajang mga ribi. Wadingi mas sampaja sunna yolo don raka sampaja sunna munrin na mga ribi. Napaki makat de mala sampaja sunna anna rakan. Tak don rakaci di Jerusalem. Awabin asan na. Angka to pawi maka sampai sunat toba cocok betul. Magi niyasan awabin karena keutamaannya. Magi niyasan sampai sunat toba nasabak fungsinya. Maka day nabita. Pesan na nabita ya. Nanigi-nigi tahu. Jami sampai sunna awabin cicam. Pada ya tu tahu na rekomas sampai sunna 12 tahun ngitan mas taru-taru. Ya dampang ngidosana 50 tahun itan. Ya naruyasan umur maponcok tapi mak baraka magay. Ya ko siulang itajama pak kata lukula sona kali 12 ni gare. Berarti annarratuna telurratu annapulona as. Tahu. Jadi ya ko tajamay awabin emat teru pada ko umur tayatuna catak po Allah Ta'ala. Mas sampaja sunnah telurratu 60 tahun. Kena napai siulang. Ya naruyasan umur maponcok tapi mak baraka. Jadi yang katu tahu pak 50 mi tahu tu sisan na mati laireke ni ko pong Allah Ta'ala malaikat. Lebih 5 sabu tahu tu ya tahu maka ada nak ko takut tu nasa deh mati nang ta ibadah mutareke siko tanah. Oh ternyata sampajang ni na zaman na. Iya di tomatoku waktu tamalolo biasa tolong salah dok biasa tu makan dari tomato menaji ustaz tu mainga iya naro tajamar tak gangkul yang ini pak dia mungkin tambah wajib pak dia mungkin nama ama gagalak tamas sampai jam mengeribi dia nak dipakan asyarakan tata iya telung mati lampu tu lampu tata itu Dega gaya sengit tu makada. Nelo dega ga. Iya mi sunna wat dingang kay. Nawat ditatambah. Iya na rodilaw na bita. Niga situngan na sampajang iya wabing. Niga sampajang. Maka day tau panrit iya sampaja sunna awabin sampajan na Nabi Isa. Jadi ya no. Hadiah mana tu pak? Imunrin na isay. Yang kata sampai sunat mana pak ya wajib pak kata jama mana mona toh.
Aja orang pe waji urusan tanaya ro iya na sunnah walengi modal lah. Sampaja sunnah imun rinai seh. Sian rakaat biasa tajam. 2. Oh minimalis. Iya, minimalis ya tuh. Iya tuh imun rinna isai patan rakaat. Dena 2. Ia muakkada 2 angka bawah maka ada muakkada 4. Makkadai nabi tak hadis sa puluh ku Aisyah. Bayinena nabi terrantai. Makkadai mapasangi nabi tak Muhammad SAW. Nigi tahu mas sampaja sunnah patan rakang imun rinna isah. Pada apalan itu kumas sampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti 400.000 rakaat nilainya sholat sunat yang 4 rakaat sesudah isya. Tapi tak 2 rakaat cik diberi salam. Aja langsung apa walaupun boleh. 2 nasi masna sunnah. Tak 2 rakaat cik diberi salam. Tajami pak, tajami ya. Makan jalak dak tu kulai pasi sambungi witiri. Tajamai patan raka sampaja sunnah imun rinese langsung ni mawitiri. Magu suruh ki mawitiri. Ia komoto ki masampaja tahajud. Dia nama rigaga yang penting tanya witiri iulangi. Angka po tu tahu makada. Wasa witiri ustaz patutu cocok ni patutu memang. Tapi ia na tutu sampaja perlu tanya sampaja sunnah. Jadi makanya Nabi tak akhirkan witirmu. Ya kupura kumasam pajam mengari. Dia aja jolok mau witir apa engkau paisa. Ya nanti asam akhirkan. Makanya Abu Hurairah ya napura masam pajam sunnah isya langsung mau witir alun rakam. Ya komoto imat tahajud dia na witir ya Pak Nabi tamah kada lawit rani illa pilai. Dia nawat dingak kedua tema witir siwan ciceng. Tapahan nih kan? Maka apa tiga tahu nasa jana tu pura nama witir dia naga sampai jasuna imunrin tahu si gilingan nau tak nanya tu nasa guru presiden Pak Dene sangi dalile tu mawatami majje tu Pak iya lagi nalatu makokoy kumak baca hadis ka angkamu pa yarodosek kumadari utalipong makadaga masuk nih ni tahu ka baca hadis ubaca sa hadis unanno buka angka kita hadis aku mulai rawali seret na ulang melosi di meter lampena serajili iya melosi di meter sakana ya serajili na tasik debo ya rong sampai 4.000 halaman kitab ensiklopedia hadis Nabi yang kemana hadis Nabi takor iya naro baca-baca madari mi tahu kak mak baca hadis ko kecuali hadis manas samo ya ko de maka de ang kedua pemaknaan ngokoy mi tahu nak yang dari itu talipong ini doseku ahli hadis sahabat-sahabat dia su talipong aga maknana ini najelaskan ni sapaton oh ya dasarnya nasaba may manyamamu makokoto mak guru na kamu ustaz Google manum je ustaz Google apa mandari to mak dupang iya jadi iya tu ya apa atas kami maka dapura ni masih sekolah pesantren masih sekolah kuyayeng fakultas dakwah tetap kak kong kagagaw baca hati-hati mo pa apa mangay aja kami ya mitafsir kami makoro nasalah apa otakku maniwacuri jadi penawat ding otak namo patau pandrita apa angka standar na tay napawat di matafsir pada di pada mo ini to leng itu apoteker leng doktor iya apoteker mak belupa burai ya doktoro dia yang kasih resep dia itu gak apoteker maka dah ketalungan re doktor itu nak curi maka doktor ketalungan re pak burai tasik di namuan dia kata maka ada psipolo dia itu apoteker resep pasanna makomati itu agama angka ulama yang membuat resep dalam fikih angka toh apa tu nasa torewa mana je lo kok kurangi si bahad desa cocok ni deto je nang kaidi disalai Quran sebahat desa Pak nang kata tu lima kali kembali ke Al-Quran dan hadis tahu kurang kajok kaya tu dia nang ka disalai Quran sebahat desa magi pe na deto barani pasu pendapat na sama standar na te pasu pendapat 500 pahat desa 500 pasabu had desa na kuasai na pawa di pasu pendapat
pendapat pribadi. Nah ya kita na Imam Bukhari itu sabungi hadasana. Imam Muslim asera sabu. Jadi ku pasi gabung ye si ratu mi annas sabu. Di patu baja na 500 sabu na pa di mapasu pendapat. Ya tu ampai de gaga pikirna Imam Bukhari sebagai Imam Muslim. Macam mana ku Imam Tasyafi. Makanya Imam Muslim bermazhab Syafi'i, Imam Bukhari bermazhab Syafi'i, Imam Nasai bermazhab Syafi'i, Imam Abu Daud juga bermazhab Syafi'i. Mega apa tu tahu maka dah Sahih Bukhari, ndak usah ikut Imam Syafi'i, pakai saja Sahih Bukhari. Dena pahami maka dia Imam Abu Hanifah tahun 20 na hijrah na jadi, iya Imam Bukhari tahun 100 asera puluh na anang hijrah na jadi. Tegere bela na si salana. Cik di lahir tahun 80 hijrah, cik di tahun 100 asera puluh na, berarti 100 tahun lebih si salana. Imam Riwi ulama hadisa Pak Imam Riwi. Imam Bukhari tahun 100 lebih. Ya lalu Imam Muslim tahun 200 mani dua apa jadi? 200 mani dua Imam Riwi mani itu. Ya tu ampai dia pikirna macio ki mantasapi. Cuma dia yang istilahnya meriwayatkan hadis. Jadi pada apoteker nampak 10 hadis nampak 10 hadis. Tapi ia kopiki tanya hadis nak pakai. Lari lokui ulama nasar. Iya 500 sabu hadis napa lah. Iya hadis upas 10 nya nami ratu. Nami sabuna. Dia itu sabu dia seimbang. Makiro jadi aku kapacara mo Pak maka dah kembali saja ke Bukhari Muslim. Dah usah ikut Syafi'i atau sigiling ang utaknya tu. Ini sangi sejarah. Pada ikong katau biasa makutan maka made mutama PKB nade pagaga napai Golkar itu moto tariolo de tama PKS de tama Gerindra nade pagaga Pak P3 kami biasa si Golkar makiro jadi ini sangi sejarah perjalanan ulama jadi ya ini Pak ya tahu tak ya pasen isapaban ni iro tau pandrita mana se asalamakan na nakuni rumah katani apa aku to melo re lo ko nabita na dito sirun ko nabita ini isapa ni ro ke kan nanungi nabita tongang mana sa asalamakan na nang kamote sa pakitalino no iro na jamay tau pandrita ro de na larang ro na mana samoto katanya ngate kita gere guru tak Abdul Rahman Abodal ni gata misangi guru ta makada ni gata dia makada tania wali guru ta na mana sahih guru ta nya aji patahuding sipak dua kak na curita ku bola-bola ro ku pesantren ni na saya tu guru tak Abdul Rahman Abodal da wali tu wali luput tu na sawa magai tak di wujuna waktu ni lemah iya na sa pasurui pas upalenna lau buka ipasyo pawalunge apa manilala na aga zaman na guru tawatu na tu mamaudu mameraja mabarasanji mabacodo salama dia ni palena kangan re guru tanamelo manre madojolo codo salama masyarakat kuburo mabaca talaki kong katau mate matahlilan mabaca yasin nana jama manang ihe manceji wali tapi angka tu tahu mako kuai na manang iro tama mana gare neraka kuna jamiro tapi dia to gaga ku matai dia gaga to gaga ku dia gaga Pak ye angka aja na dalele tapake apa ya ko dalele makai kamu patu apa ngewangan iya ban gare tatimbang nang katuakkalan nalingi puangi pakanja ki otak gare gurut tak ya Abdul Rahman Abodal gurut tak Kalisi Dendreng gurut tak Malik Belawa gurut tak Saada Sengkang gurut tak Kalibone magi je nang kasapaka mana to pandrite mak prasaji mamodu pamiraja sapaka mana ni to pandrite we matahlil akong katau mate we sapaka mana mak baca talakingi sapaka mana masyarakat kubur we magi je na sapaka mana we magi je penan cejiwal di mana ni iya ku iya jama-jaman na cacame mapuang Allah taala si banabit tadi na mungkin cejiwal ya benar tak kata ni mas iya na ro salompe me ya curi ro
Nah to memang katanya ko tau pandrite apa angka ulama bisa memberi syafaat. Ya bangsa aku ya apa nak to mak tu macio. Itu sampai kong kemakarakat pendapat na guru ka Abdul Rahman Abodale makwa. Pendapat na guru ka Kalisi-den na pada mo. Magi na ko karo madenge nasaba dewa kada nabita maka ni tau ka. Nabista sa pawi iya naro tafsir na guru menjelaskan tafsirna pendapat na guru tawacuri. Namo tu guru tamu iwat tunay tanay makada. Wat di gamandra ko bulan atau matewe. Maka di guru tamu ini kamu tanay. Muiga atau muing. Apa alina ketua majelis ulama. Nasa jabatakku makokoy ketua majelis ulama. Guru tamu imah kada. Jabatakku ketua majelis ulama. Tapi asakku muing Yusuf. Nasa iya narek ko majelis ulama mutanai mega pendapat. Tapi ya ko muing mutanai aja nana dalil padaku. Ya na bawa padaku makada. Mulai ga mak bule to matewe ko maliwasak ko. Nasa de nasa nganda ko pale. Makoy lu guru. Ketuangan na aja mulo to mateng na sabak melo-melo mandre. Tapi ya ko maliwasak ko andre ko. Guru teh. Tapi tanya pendapat namui. Tanya menjadi ulama, pendapat nami mui. Mage nasabak guru ta memisahkan antara jabatan dengan penjelasan-penjelasan ulama yang banyak dengan pendapat pribadi. Itu agama itu begitu Pak. Hati-hati. Pada itu ko iya ko tatanai ka maka iya ko ulama NU, iya na pake we. Iya ko Muhammadiyah, iya na pake. Idi mani bawa ke kami tola. Makon itu. Ya tidi ustaz pada mi pawarung o ko tu warung yang tewate bale ang katempe ang katahu ang katunu bale idi mani ke ne tanre. Ya ko tunu bale tanre aja ta cairi te ko manre tempe. Maka da makatoa do tempe minanre ya to na poji. Jangan na yako ki Muhammadiyah tahu aja tak ada makatoa do pesan ko ni ro. Makiro. Iya itu nasalah ko tuli pasale na jamay tahu. Pak makare guru Kalisi-den rede itu jadi nomor tiga ada pendapat ko berbeda. Iya itu masalah ko pendapat umma mau secocok oh mapangnya waktu mah terus. Makiro. Tadi sana tamis sah. 10 menit. Meka lo ju pandang. Cara aku ya ju pandang jadi. Maku ya. Jadi iya nona. Jadi iya naruya Pak. Iya mitia wakatan ni masa ya kon ke masyarakat maka dah deji ya bisa ngidalele tas kadang-kadang magampala dah. Udah banyer rote itu 5 kada tamaranaka tes sali jamangi bida ya lecok udah bani mah kada iya tu gagai na jamu di guru ta Abdul Rahman Abodale na manca jiwali je roh guru ta sada jami manca jiwali guru ta mali belawo manca jiwali guru ta kelimu itu manca jiwali itu na manca jiwali mana je tu jamangi mana satu ko manca jiwali teh na tau ipo dia tu ko ngala tale dia na mungkin ko tau ila na manca jiwali napa tatanai gare sapara nga gare iya rote tu lipasalengi ro jama-jamangin ka manca jiwali sapara nga gare tiga tosi tau pandrita na iya ro ko 5 paharang ro pasalay barasanji ta jamay ro pasalay baca dong ro engka ga ulama na manca jiwali ya guru ta Abdul Rahman Abodale 2 unron maka topa na ci diwattu maka da setanginya tu tanya setan namo idi wadi mato makoko at video call ni gare lo Jakarta tanang ke ko Jakarta cidi kate ko cidi namanya sahape mi pake iya tau pandrita ya ling ka istimewa khususnya na wadi to joka Pak Deni Salonrong ya ko to katulu-tulu to menre ju pandang ita le belo ko ju pandang mata aga na pake makita tau matinre ni te ale na joka padahal tak tutup makan iya dia nulis buka itu tapi dia bahas ya malah sauli matu ke bahas itu aja nejo tak guru makir jadi makitu iya naro ampai iya non atau sampai sunna awabin tajam-jaman ya tapi angka tu sampai sunna dia naik tambah ro ya muro sampai sunna yolona subuh maka dia nabi tarakaatan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha jual rakas sampai sunnah fajar subuh na masuk roh kupurek bas subuh teh
Hairun makana bita labbi magsaro labbi inayalino lololisa. Ia tu waktu subuh pak angka 2 sempajang aku tu makan jalan dak. Imonrina subuh angka toci di sempajang 2 rakaton tapi angka pendapat maka dapat di ngepa. Waktu na ramalange ukak sorong 20 wani nama cara ramalang sirun tu kak guru ta doktor Aidi Syam. Ternyata angka kok kita na bahas ro ternyata ia ro sampaja sunnah Israel angka palabai wadi ngepa minimal 2 rakaat wadi ngepa tapi ia masawro itu di yang kali ingat termasuk ya ahad 2 nih ia ro sampaja sunnah Israel maka dia nabita si sambungnya puraki mapuas puraki masam paja subuh berejama tomun ro masigi aja na tomak dek nakan nati papasang tau panrita hikmah maka da aja musalai masigi pusamopo de tumul patugi dale kegaya sa pusamopa de panati tatanay tapuja etarewa marat gitu tau rusuk paklino ya nang katau masyep pini tapi tanay na parewa malumo manat tu na tanga agagay tunola ilumu ya mataru yana tu na pemaliangi tomata ilo makadaji je musalai masigi on romo ko jolo ya ko de gawa di mujama iliu ko cinampa masyep pi masu aja mo sa padale ko mapatamu pi manu no pi manu mujokato ya komenre ni manu rewatono yo ko idi matindro ni manu to lilalabo pi matata tapi dito na kata wata ide itu iya lo sikan na iya maka dia nabita aja musalai masigi wat di moko masu dengan hajat misalnya loki teme loki jamba wadi pura rema kita majene kina patam nadati waktu suruk angka tau panrita papikir maka tambai pitu menek untuk kehati-hatian itambai pitu menek kotami waktu suruk makanya aku paliwang pitu menek napa to masam paja sunnah 2 rakaat agar nasa nabita dia kumuli jami ya rosam paja sunnah suruh 2 rakaat ro padai kalau ku umrah si bawa haji akatelu si bawa ya jadi teman napa maka nabita tamma suku berarti 3 kali itu sempurna haji dan umrah bersama Nabi iya napa lah pak kene naisangi tawin ada na saleh masigi pak kene yang kata ko watta ikodama kadalo ko masigi mak berjama le ko tarigu di masa pajasu tate 2 mo pinang kade nak jenen atama iya janji na Nabi teh iya na ya sapae bisa umur pendek tapi nampak berkah pengen iya naro seko ni ro pangolongan ini iya naro taala mo dala ro tapakan yakin ya katanya ngata angka papasan na gurut takimuin kalisiden re makada nak namo aju kau mi mondri makatan ni kong kamo katanya Pak ya tu tahu dega katanyangan na pule watas dia ngirap balau timur rasih. Ia na pule timur rasih ngirap balau watas sih. Ia nang katau dega katanyangan na pak ya nang kasih pahang nang kasih ko tu. Nang kasih baru kasih ko tu. Ang kasih baru lari silap ko tu umro to na desi sa katanyangan na. Na jamay baru na sa salamana yo loe. Sisa na tak di naruntu to pasalan na ya rumah desi. Den ya na tu to lidok kami bana mate. Dega agak katanyangan nama kaligerutan namo aju kau mi narekong kamu mo katanya betongan na mesti ang katodo tah aja to siya na tumagampa lay garu-garu dega agak sisa nga katanyangan yan ti ampay pa ang katomoto nasa ang kaya si kiri kustas kaaga nasa yaban ni Allah dah piyan na kita magay dah kuna di daga yasi na ito ko makadani Allah nagpungin na to tatapwe nang kahat desa napa lalu nabita nang katau masik kiri na baca Allah maka dia nabita we lawi tay malaika malomba-lomba turu no pole bilangi malapor ko ya maka datayo masih ko tu lepam nabita tudah maka nabita melo ka si bawa itu na sa bairo sikiri maka Allah yana tu yato na rota baca ko to melo matinro Allah yana rota baca
Ya komelo ki suku-suku ta baca ni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yan orang ta baca. Yan ko to 5 Facebook. Mapas sepi matana na pamatinro makoto gitu. Yan ame mate to bikajili-jili ni mako apa to dinay te kada kasi barita. Itu sekonelo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.